I tako, jeli, imamo nekakvu rezoluciju Ujedinjenih naroda, još jednu od brojnih antisemitskih rezolucija. Uglavnom, jeli, svodi se na to kako su neki užasno zli, a neki drugi strašno dobri. Dakle, crno-bijela slika svijeta Ujedinjenih naroda, ponavljam, antisemitske organizacije. Sad, tu rezoluciju treba izglasati, nije problem, ima njih dovoljno koji će izglasati. Ali se ipak dogodilo nešto neobično, naime, zemlje u našem okruženju sve redom, uključujući i Hrvatsku, ostale su suzdržane. Ima i 12 onih koji su bili protiv, recimo Orban, ali Češka, Slovačka, Albanija, Srbija i tako dalje, svi su bili suzdržani. Tu se pojavio problem. Naime, naš Zokander je kao nekakav sukreator vanjske politike, ali na način da Zokandera niko ne zarezuje ni 1%. On je probao utjecati na nekakvog tamo pri Ujedinjenim narodima da glasa kako Zokander hoće, a to je za rezoluciju Ujedinjenih naroda, ali je Grlić Radman rekao da trebamo biti suzdržani i tako i bi. A cijeli problem traje već duže vrijeme, već godinama zapravo. Naime, nikako se dogovoriti AP i ZM oko veleposlanika. Dapače, AP-ova grupacija optužuje Zokandera da pokušava u diplomaciju uvaliti svoje jarane koji nemaju nikakvo iskustvo u diplomaciji koje on nastoji uhljebiti na velike plaće, da se zabavljaju, da obilaze restorane i tako to, da imaju sve privilegije ovoga svijeta, poput ovih europarlamentaraca koji zarađuju po 750.000 eura u 5 godina mandata, a da mi, jadnici tu u Hrvatskoj, pojma nemamo što oni rade i kakvu korist oni nama donose. To su i ti veleposlanici. I sad, jeli, melodrama i novinari, pogotovo oni kojima je Zokander nadređeni, su postavili pitanje kako se to moglo dogoditi. Pa je AP odgovorio, jer se šetao nešto ovih dana, pa su ga pitali za taj slučaj i dakle Ministarstvo vanjskih poslova je reklo sljedeće. Mi smo bili suzdržani i pri nekim drugim antisemitskim rezolucijama. Jer kad donosiš rezoluciju, ti moraš biti uravnotežen. Dakle, ti se ne petljaš na ovu ili onu stranu. Treba humanitarna pomoć, treba ovo, treba ono, ali Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske kaže, ali treba i Hamas položiti oružje. A to se ne događa. I onda mi imamo problem. Jer nećeš ti u mojoj kući određivati što ću ja i kako ću ja. Ako ja imam neprijatelja, ja ću s tim neprijateljem pregovarati, razgovarati, a nećeš ti donositi nekakve rezolucije. Šta će neki smrdljivec neoprani nožetina, primjerice Španjolac, ili Slovenac, ili Irac, odlučivati o tome što će biti na Bliskom istoku. To će odlučiti Izrael i Palestinci u pregovorima, razgovorima, uz sudioništvo onih koji pokušavaju ostvariti mir. Tu je Turska, tu je Katar, Amerika i tako to. To se tako rješava. Nema mutit vodu i vuć na svoju stranu, jer mene se ne tiče jesi li ti nekakav staljinist, antisemit i tako dalje. Mene zanima uravnotežena situacija. I mene ne zanima je li Zokander nekakav tamo. On ima plaćurdaču, ima ured gomile nekakvih uhljeba sa izvrsnim plaćama. Što rade? Kakvu korist mi imamo od toga da mi njima dajemo kolike, ko zna, 1000 eura plaće, oni su nekakvi savjetnici, oni imaju nešto mudro za reći. Njemu je dobro, gospodinu Zokanderu, pa on hoda po zagrebačkim restoranima i krkači, otkud mu pare ne zna. Jest da ima nekih 6.500 eura plaće, ali što je to? Ako svaki dan žbrokačiš po zagrebačkim restoranima, pa potroši se u čas. Brige mene
jeli za bonvivančiće koji žderu i piju, ali mene zanima kao građana ove države, nas 3.800.000, zanima naš interes. Kakav je naš interes da se mi petljamo i da mi navijamo za ove ili one? Znamo mi što je mislio drug Tite i kako je zapomagao koje kakve teroriste po Bliskom istoku. Ali ta su vremena prošla. Nema više trošiti pare građana jedne države, a da nije jasno kakvu korist ćemo izvući. A korist može biti samo ekonomska. Pa nije valjda da ćemo mi sad se emotivno unositi jer mi nekog volimo ili ne volimo. Ne volim nikoga. Šta mi predstavlja Francuz, Njemac, Španjolac, bilo ko? Zanima me kakvu ću korist ostvariti, ekonomsku korist, da. Gdje ću ja svoju robu prodati? Hoće li oni doći kod mene na more pa ostavljati pare i jest ko ludi patagonske lignje sa umjetnim krumpirićima? To me zanima. I zato je vjerojatno cijela Srednja Europa i taj Balkan su bili suzdržani. Pa dosta više i toga, daj mi objasni, ponavljam još jednom, koja je moja ekonomska korist. Što ću ja dobiti u Gazi, na primjer? Kredit nekakav, nešto. Pa naravno da gledam svoje interese. Ja plješćem, bez obzira na to što koje kakvi bolesnici, odmah dižu glave, ali ja plješćem od radosti što je nekakva naftna platforma kod nas u Jadranu pronašla plin, prirodni plin. Pa to me zanima. Ekonomija. Jer onda ćemo imati plina, nećemo doći u opasnost kao što su došli Srbi koji su se vezali za Ruse, pa sad odjednom nemaju nafte i plina. Ljudi će im se smrzavati ako padne nekakva snježina i ne znam što. Dakle, zanima me isključivo ekonomija, da ja ujutro kad se probudim točno znam što ću jesti i da to ne budu odvratne smrdljive splačine, nego da u životu sebi nešto priuštim. Pa kad ću si priuštiti ako neću sad u 62. Evo 63. ću uskoro natući, jel? Kad ću ako neću sad? Kad sam bio mlad, onda sam se odricao jer sam mlad. Kad sam bio srednji, onda sam gledao smradove neopranih nožetina, umrežene, kako žderu piju, a ja sam, bio skroman. Pa neću više biti skroman. Hoću normalan život, hoću znati točno sebi ugoditi. Šta, kaže, mene brige za Zokandera? Pa on će sjesti u službeni auto, odveće ga šofer danas tamo u njegove omiljene restorane i I kažem, svoje će jarane pokušati ugurati u diplomaciju jer je to pusta lova. A mi, ko nas da prostite? Mi, zemlja staraca, 600.000 ljudi je otišlo, dere inflacija, drugi smo po inflaciji u Evropi, pričamo bajke o tome kako je sve divno i krasno, joj BDP, joj ovo ono. Gle, ali ja to ne osjetim. Ja u 62. 3. godini to ne osjetim. Meni je bit stvari u tome, kažem, da imam korist. Baš me brige šta neki smrdljivi Španjolac, kažem, neoprani nožetina misli. Pa ima on tamo Katalunju, pa nek se bavi tim. Nek si rezolucije donose. Nek Katalunja se odvoji. Free Katalunja, free Katalunja. Pa da, nego što? Nek rješavaju Slovenci pitanje svojih izbrisanih, pitanje svojih Roma i u krajnjoj liniji pitanje nuklearne elektrane Krško, gdje bi oni istisnuli Hrvate, iako smo popola vlasnici te nuklearne elektrane. Pa da mi znamo je li našu korist. Šta ćemo mi voljeti one Slovence? Baš me brige. Nek žive svoj život, nekim je lijepo, nekim je dobro, nek skijaju i odlaju i tako dalje. Ok, ali ja moram znati što ja i kakvu korist imam. Ako nuklearna elektrana Krško proizvodi struju koja će meni omogućiti da ne sjedim u mraku ko u vrijeme tog čarobnog druga Titeta,
kad su bile redukcije struje, satima smo sjedili u mraku koji idioti. Dakle, ne želim si to priuštiti. I zato postavljam pitanje bilo kome ko mudruje. Šta ja imam od toga da ja dignem ruku za rezoluciju nekakvog antisemita portugalskog koji je šef Ujedinjenih naroda i kojem je pola Evrope otkazalo poslušnost i ne želi ga vidjeti? To su stvari o kojima se da razgovarati. A njihovi politički interesi, ovo, ono, lijevo, desno, mene ne zanimaju. Jel, rekao je Francek svojedobno da bi on i s crnim vragom pregovarao ako bi Hrvatska od toga izvukla koristi. Pa tako, naravno. Šta me brige, jel vrag crven, žuti, plavi, kako je bulaznio kad se već razbolio, nego daj mi vraga da se s njim dogovorim. A ne da vrag, dok ja okrenem leđa, meni krkne nož u leđa. Pa to ne dolazi u obzir. Ali kažem, interesi Hrvatske moraju biti prioritet. Svi ti voukerski trikovi, nekakve liberalne demokracije, nekakav pokušaj prisile nas da mi moramo nekog hraniti, da mi moramo ovo, da mi moramo ono, ne dolazi u obzir. Ako je neko došao ovdje, došao raditi, ja ću ga uvažiti. Biću ogorčeni protivnik nasilnika koji maltretiraju migrante, tuku, otimaju i tako dalje. Takvima bi ja rebnuo Remetinca i Golih otoka samo tako. Dakle, onaj koji je došao pošteno raditi za jadnu, sitnu paru, znamo mi, i još šalje negdje doma svojim obiteljima, to su ljudi koje treba poštovati, skinuti kapu. Ko nam je kriv što smo smrdorogi neradnici, jel? Daj ne radit ništa, da ti neko da plaćurdače i mirovine, pa da onda padneš u afan kad se u Božić i Nove godine pa se obžderavaš, ko da nikad više u životu neće doći neka druga Nova godina, neki drugi Božić, nego ćemo se sad obžderati da umremo. Zato kažem, molim vas, gospodine predsjedniče, svoje smrdljive prstičetine iz naših novčanika, molim vas lijepo, birati predsjednika u Saboru, to sam se uvijek zalagao, a ne raditi cirkusarije, izbore potrošiti puste pare, plaćat, kažem, nekakav ured i milijarde savjetnika i slično. Idemo napraviti tamo na Pantovčaku hotel sa 18 zvjezdica, nekako kakvi koji imaju love ostavljaju lovu, to je za nas korist. Ne korist je da 1.000.000 kvadrata zemljišta i zgrade na Pantovčaku okupira 50 ljudi i svaki nema manje od 5.000 eura plaće. O tome se, dame i gospodo, radi. Ostavite nas sa svojim obračunima, sa svojim rezolucijama Ujedinjenih naroda, jer me to ne zanima. Rekao sam što me zanima. Pa zanima me što ću danas jesti za ručak, mogu li si to priuštiti, jer, ponavljam, ne želim biti stoka sitnog zuba, smeće koje će neko bacati u kantu, ja nisam krava muzara, ja ne želim se pacati u odvratnoj, smrdljivoj, duboko intelektualno nedostojnoj, lažljivoj, kradljivoj, smrdljivoj, veleizdajničkoj, hrvatskoj, septičkoj jami najgorega zla.